Poštovani posetioci, uvaženi gosti, Hristos Voskrese. Dobroveče i dobrodošli u Bistricu nakon mnogo godina. Bistrica dugo nije učestvovala u manifestaciji takmičenje sela, ali ove godine se to menja. Bistričana je probudila jedna Branka i zajedno sa svojim meštankama ponovo pokrenula kulturno-umetničko društvo. Kasnije ću reći nešto o kulturno-umetničkom društvu, a najpre da pozdravimo goste. Sa nama su večeras opštinski većnik Filip Novaković, zamenik predsednika opštine Petrovac na Mlavi Boris Gvozdić, direktorka Kulturno-prosvetnog centra Milica Ilić, direktorka osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Velikog Laula Katarina Konić, direktor osnovne škole Miroslav Vukomirović Bukom iz Šetonja Vladan Milić, predstavnik kulturno-umetničkog društva Polet iz Velikog Laula Vladimir Marković, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Lala Kojadinović Šetonje Marko Mladenović, predsjednica kulturno-umetničkog društva Lala Kojadinović Šetonje Emina Dragutinović, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Žikica Stamenković Špigel iz Kamenova Ivan Ranković. Takođe ispred kulturno-umetničkog društva Vuk Karadžić Stamnica je Nenad Lalić. Da se ja snađem samo među svim ovim papirima. Komisija koja ocenjuje rad mesne zajednice u toku jedne godine, kao i večerašnji program, je u sledećem sastavu: Jadranka Grbinović, Sandra Martinović, Nemanja Stanisavljević i Saša Živojinović.
Generalni pokrovitelj manifestacije takmičenje sela je opština Petrovac na Mlavi. Organizacija pripada mesnoj zajednici Bistrica u saradnji sa Kulturno-prosvetnim centrom Petrovac na Mlavi. Medijski pokrovitelji su radio televizija Mlava Medija, Petrovac na Mlavi, Foto Duga, a izvođače programa prati Sale Band. Tehničku podršku naravno obezbeđuje tehnička ekipa Kulturno-prosvetnog centra. Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Bistrice osnovano je 60. godina prošlog veka kao kulturno-umetničko društvo. Neprekidno je bilo aktivno do 2009. godine. Posle 16 godina Svetosavskom priredbom svečano i zvanično kulturno-umetničko društvo je ponovo aktivirano sa 80 članova, sa 6 folklornih grupa različitog starosnog doba. Zajedno, Kulturno-umetničko društvo, mesna zajednica, opština Petrovac na Mlavi, Udruženje vodeničara i pomeljara, Udruženje lovaca, fudbalski klub, Udruženje žena i svi meštani sela Bistrice počeli su sanaciju Doma kulture. Za kratak period od 3 meseca mnogo je urađeno, a do kraja godine planirano je da se završi ostatak radova. Zajednica, druženje, pozitivna energija su cilj i moto Kulturno-umetničkog društva Mladost Bistrica. E pa, sada mi izgleda ostaje da najavim, da tako je, najavljujem sada Tanju i Zaharija Ranđelovića koji će pričati svoju priču o selu Bistrica. Hristos vaskrese! Poštovani gosti, dragi prijatelji, poštovaoci tradicije, dobrodošli na takmičenje sela i vaskršnji koncert Kulturno-umetničkog društva Mladost Bistrica. Bistrica je selo majstora, zanatlija, muzičara, vrednih poljoprivrednika, učitelja i lekara. Bistrica je selo vodenica, valjavica i pomeljara. Kao selo prvog srpskog olimpijca, Bistrica u sebi nosi duh hrabrosti i postignuća koji inspirišu i pokreću. Večeras smo se okupili ovde da proslavimo Vaskrs i da vam pokažemo bogatstvo koje ova zajednica nudi, a to su naši ljudi. Ova zajednica želi da prikaže svoj trud i rad na očuvanju tradicije koju s ljubavlju prenosi na naše najmlađe. Slogu i ljubav prema svom selu pokazujemo igrom, pesmom i muzikom, ali i velikim trudom i radom naših meštana na obnovi Doma kulture, čišćenju sela i drugim aktivnostima. Time širimo zajednicu van okvira kuda, na sva udruženja u selu, vodeničare, lovce, fudbalere, udruženje žena i naravno sve u okviru mesne zajednice Bistrice. Time ukazujemo da naše različitosti nisu prepreka, već veliko bogatstvo našeg sela. Neka ovaj koncert, takmičenje sela, bude prilika da svi zajedno proslavimo Vaskrs i očuvanje naše tradicije. Želimo vam svima srećan i blagosloven Vaskrs. Uživajte u našem programu. Dok se mi sinhronizujemo, imamo malih poteškoća. Sada ćemo vidjeti mali folklor uzrast vrtić i prvi razred uz pomoć starijih drugarica. Oni će igrati igre iz okoline Brusa. Naši najmlađi folkloraši sa puno ljubavi i truda savladali su svoje prve korake. Podržimo ih aplauzom. I
Čućemo ponovo Zaharija Ranđelovića koji će govoriti zdravicu. Dobroveče, dragi gosti, srećan Uskrs, da imate goste fine, da zdravica kruži, da se vino dobro služi, da u domu cveta sloga, da je zdravlje dar od Boga, da se vazda pesma ore, da se mudra reč zbori, da je Uskrs srećan svima, da slavimo vekovima, Hristos voskrese. Oj, Bistrice, selo moje, maleno je polje tvoje, ali ljudi, široke im grudi, vas da goste ugostiše i u zdravlje ispratiše. Tvoji ljudi od zanata, svako se u posao hvata, pa sačiniše vodenice i u brdu valjavice. I do kamen zrno melje, odoše koje kude, te se neki late trube, neki se harmonike hvata i još nekih 100 zanata. A i danas, evo isto, selo nam još uvek čisto, kamen nam još uvek melje i teramo na veselje. I kad je teško i ne daj Bože, Bistričani se uvek slože, da niko ne ostane sam, da mu počne bolji dan, da sloga i dalje živi, svi su valjda za to krivi. Pa i decu svoju uči, nije drug samo za juče, nego i za sutra kad nagrne muka. Podižemo ovaj bardak, da nas Bog sačuva prvo od nas samih, pod sve i svašta što ni kriv ni dužan može da ispašta. Od ljudi brljivi, oni bez duš, od rakiju šećeruš, od zavine tetke, prozori s rešetke, od dosadni što sve znaju, nedelju radnu i promaju gadu. Daj nam Bože prvo zdravlje, da se mladi razvesele i deca nam se rađala, da manje mrzimo i više da volimo, da u telefoni toliko ne kokolimo. Podižemo ovaj bardak, podvikujem glasno, daj nam Bože pamet ako nije kasno. Tanja će nam sada nešto reći o Bistričkom trubačkom orkestru koji se već postavio. Muzika koja je oduvek bila srž našeg okupljanja, koja nas i danas prati, a naši muzičari, pevači i nadaleko poznati bistrički trubači uvešće vas u veče veselih zvukova i ritmova. Uživajte!
Omladinski ansambl izvodi igre iz Srbije, je li tako, Tanja? Prođi, mile, kroz naš kraj bistre reke, starih valjavica i vodenica, gde su mnoge tajne sakrivene i gde su mnoge želje ostvarene. Omladinski ansambl pokazat će vam svoj dar i ljubav prema folkloru. Oni su naša budućnost za očuvanje tradicije. Podržite ih aplauzom.
Slobodan Rajković, legenda bistričkog pevališta, opevaće nam pesmu Imao sam ružu jednu. Imao sam jednu ružu, majski sve, nosio je na grudima, da je gledam celi svet. Nosio je na grudima, da je gledam celi svet. Ali jedne majske noći dunuveta dunuju, polomi mi ruži grane, meni osta suvi stub. Polomi mi ruži grane, meni osta samo stub. Pune majku, što mi nisu sreću dali, što mi nisu sreću dali, moju ružu sačuvali. Što sreću dali, ruži grane sačuvali. Kakav duh u jednog 80-godišnjaka, svaka čast Slobodane.